mizo tong zia dan dik zia zom le zom lo chung changa Reverend Zaire Makhan mizo tong zia dan chung changa thulam khatom zanei chu zia ran zel dik ati thu adam lai khan soi to a dik veu mai antirnan tu du sam tia kan zia thina hian du le thu le sam te hian an mani nom zia nei rang thawa Reverend Zaire ma soi dan anga kan zia don chuan du thu sam tia kan zia ran thlu angai don ani dikpo adik zo kang engpo ni se thupuan ti thu atangin karon soi dona du thu sam ti ro hi chu ramchang danga soya khek zo kang thupuan ti hi jek thin khata chuan thupuan ti a zia zom kan hmuin karing thu ti hi amalin khalfal ta ila naun ani ti kan hre thayang naun chu thil hming ani ti sigul kan line kan zir to kha thu ti hian parts of speech a nina aneya chu naun hi ani ti na ani chu parts of speech a nina nei chin reng chu amalin zi ila adik ber mai puan ti hi puang ti danglam ni in bab thumal ani a parts of speech a nina anei ani thupuan tilovin thupuan ti injek ta ila adik thei rengem in thupuan chuan beng ativar hle mai he sentence a hian puan hi verb thumal ni si adjective na ron thukani ti kan hmu thiamang chu participle an ti puan hian thu hi ron soi fi kan ti theiang ti chuan parts of speech a nina nei ve ve chu zia hranin adik zel awangin thupuan tia kan zia hian a sualna awm lo ani thupek thuvon hengtinen hian a inang vek